Assalamu alaikum, Friede sief mat dir. Wéi ass de Koran ze Summengestalt ginn? Kaum wär eng Textstell vum Koran geoffenbart, ass den Diktat vum Prophet Friede sief mat him opgeschriwe ginn, op Lieder vun Dattelbeem, Baumrinden, Knachen asw. Gleichzeitig hun Muslime die Texte auswendig geléiert, weil se déi während dem Gebiet virdroen mussten. Ob schon viel Begleder vum Prophet Friede sief mat him die ganze Koran auswendig geleiert hatten, waret noch net als Buch zu summen gefasst. Aber direkt no segem Dout erregent sech e Vierfall, den no dëser Abecht verlangt. Während eng Krisch sie viel Gefährte vum Prophet ëmbrucht ginn, ënnert hinnen och déi, die de ganze Koran auswendig wussten. Du hund Muslime verstanen, dass sie es missen erhoelen fir de Koran intakt an senger Originalform zu erhalen. Den echte Kalif Abu Bakr an den zweite Kalif, den Omar, hunn eng Gefährte vum Prophet des Abecht uvertraut, an hin huet es historisch Wirk ënnerholl. Dese Gefährten huet Zaid bin Thabit geheescht an huet oft als Schreiber vum Prophet oder als Sekretär gedingt an huet zu dee Gefährte gehéiert, die de Koran direkt vun him geléiert hunn. So hunn Muslimen ugefangen, all geschriven Deler vum Koran, die de Prophet trickelos huet, an déi sinn Gefährten hatten anzusammeln. Mat dieser Zusummenabecht vun den Gefährten, die de Koran Wort fir Wort auswendig wussten, sinn all schriftlech Stecker mat den verglach ginn zur Iwerprüfung. So ass or eng korrekt, authentisch a komplett Kopie vum Koran zusammengestalt ginn. Das authentisch Kopie vum ganze Koran ass opbewahrt ginn, an als Vorsichtsmaßnahme huet den dritte Kalif, den Uthman, no Berodung mat andere Gefährte vum Prophet desideiert, dass nimmen nach dis Kopie an der ganzer islamischer Welt gebraucht sollt ginn, an all aner Kopien goufen zersteiert, an dem se déi an mir geheit hunn. Der Kalif huet offiziell Kopien op die verschiedenen Zentren vun der islamischer Welt geschickt. Vergleiche mir also eng Kopie vum Koran aus Afrika mat enger Kopie aus dem Westen, da fanne mir dieselbechten arabischen Text unverändert 4. Assalamu alaikum, Friede sief mat dir.